Настоящее свадебное видео – это искусство. Искусство передавать самые искренние эмоции и сохранять бесподобную атмосферу семейного праздника. Каждая новая свадьба для нас – это новая история, которую хочется сделать исключительной. Благодаря индивидуальному подходу рождаются уникальные фильмы. Фильмы, наполненные каким-то сказочным волшебством. Нам хочется, чтобы вы почувствовали это. Возвышенная радость и приятное волнение. Искренняя любовь и легкая эйфория. Две половинки и единое целое. Закройте глаза. Вы чувствуете? Улыбайтесь, смейтесь и плачьте от счастья. Не сдерживайте эмоций. Этот день существует только для вас. Аки идея сайдай. И тараф жда. Ина бачай садаге, тараф жда дыхтай садаге. Чой михран. Чой михран? Кофе бумон. Чи буну бо? Ягом шоколадок. А бача. Нава ягом мехмон доран мархамат кофе бумон. Кабинетач кокне магане. Кабинет барыш жаргара. Кабинет кинти бада интересно хабита. А бача. Диди кабинет мара мега кинти бада. Кабинетам я обод кадан дар куре. Инами углагда мефрам хали чи дароз то боло расос кунам. Ко бубинам чансим да мекунам. Намедонам примерно оли зангш мезанам ҳисоб китоб кунам ко чансим да мекада боша. Инҷа да ҳамон раскладнои гуфтагии хидма. Кладна ино. Ҳозина инора айҷа ҳамаро гирифтан дар кора. Ира чӣ хол навардан, ира оли чӣ намекунем. Анам хеле беспорядок азҷум. Ох, худое, қахшвае. Ана ҷои вайда. Инаи тахтара мегирем полностью. Ҷои ида ма чи гладильная доска мемонам. Давҷа як столчаи майда мемонам ки на учутма ганда вазмине. Худаш таи 5 килоай бо овуш медозӣ 1 литри дигар 6 кило мешава. Ну 5-6 кило мешава. Ана 6 килоро агар дар болои ҳам гладильной доскои Тоҷикистон бимонӣ, оҳо, ӯ вообще да ҳеҷ кор намеояд. Ба фикрам баъди як ҳафта ё 2-3 рӯз пас уже мешкана. Айнам кантинро гирифтан дар кора, калонан ку хеле бофтагиян. Ай ҳамно мегирем, ҳам чӣ чизе ҳастай поёнда, ҳамаша ҳамҷода тал мекунем. Ина дӯстони азиз, соат 10 шав мешава. Ма ҳолам кор кардам, рафтем. Ай поён пака маҳкам накардам, блинчи гирифтам, ай гирифтам, барои ки пака якшанбе ай бояд инаи рулона полный брюк пора кардан дар кора. Халат, палат, чизе буд, платья, ҳамаро пора кардем. Инро ҳам раздават мекунем, то есть ма дига уже қабул намекунам хеле. И ҳамин чизои Россияро уз мекунем. Чӣ хел бугум? Брюкои кюлотаан ку ғавсо. Некай материали ғавсои бархат ниё мекунем. Ина шкафи ман. Мада бениҳоят маҳқулай. Самое главное ки то, что ба якоша метони гири, мисол бо баландтарак шикни, бо пасттарак шикни. Гуфтам ки имнам хеле кна. Немо банҷа хеле турба задем ки чӣ нашава. Хай нахамба, барои ки либосои вазмин зимистонда кашол мекунам, бо ода костюмора кашол мекунам. Як намуд вишелко гирифтан дар кора ки манишон батиём примерно чӣ хела. Инаи вишелкора бинен чӣ хама абшех гарданакш пасти. У болодам слишком паста, ягон вишелко хеле баланда гирифтан дар кора. Ба ҳози нами рулона пора кунам. Намира пора кунам, ҷонам халос мешава. Аввал ягон чӣ мехӯрам. Баъд имрӯз сиёмка омадан ай телеканал Мир. То есть некоторо духтем нишон додем. На остинои пушапкати, ала ма успед накардам чӣ бикунам. Ина хеле чӣ хел бугум? Ина хеле баландакай. Ина хеле баланд мебиёяд, хушрой да. Остинакои пушаби хеле баланд хушҷа.
بعد این استولی که ما چک میکردم میره گرفتم جا آوردم گفتم خیلی کارگارو یکم چی میخرم گفتم بتم یکم کازا با دلم نشد جدیگی با خیلیم برد نتونستم این سه تا ماشینا هازی کار میکنن ми се коргар бигем дорем ученицу кати то сатои 4 коргаро кор мекунанд баъдаи 4 уже ученицаро ма қабул мекунам баъд ина вазъи шикастагӣ хай чӣ бугум хай рости гап 2 рӯз пеш мада занг задан намедонам кӣ буд як бародар занг зад гуфт ки ҳам хеле аи телеканал мир который ҳами чӣ хел гумтон сотрудникошон дар тарафи ҳами тоҷикистон қарор дорам ва я бояд репортаж канам именно зане ки самостоятельно соҳиби як чишидагиай да то есть карантин ну пускай карантин боша хадам хеле кризисо корубори хичаҳӯй кардагиай корубориш пеш рафтестай ва бисёрам хеле саволо додан ки мерен россия намерен россия кадом сол сар карден то есть чӣ хел гӯям хаяку чӣ хеле буд набуд амара гуфтему мада хай маъқул шуд то есть саволои чётка ясно и маълумое ки одамои хондагиай всё-таки хотя ма худам хондагӣ нестам но всё-таки как бы мада бениҳоят маъқул шуд намедонам рӯзи душанбе бояд бироя ҳами чиёшон репортажшон бо бироя намедонам ака чӣ хеле мебироя ки яда идея дига буд мисол мо хеле гап задем катишон гуфтам ки ман хеле идея дорам ва яда советҳои бисёр нағз додам муфид мумкин баъда бигӯем муфид додам ки мада бениҳоят залул буд ва насиб шава ай рӯзи душанбе ай паси ҳам кори худам мешавам ва да бари мо ина иҷода уже чӣ қабул кардисан коргар қабул кардисан як бор дига мегӯм агар кадоми дар тоҷикистон қарор дошта бошад занашон фарзандошон ё хештаборшиносошон ки дузанданд ва мехоҳанд ягон ҷо кор кардан марҳамат муроҷиат кунанд ҷои кор метиҳанд ва ҷои кор таъмин мекунанд не ки агар шумо опыт надошта бошед да цех имина шуморо қабул намекунанд айма ателие ки ҳастай то есть ду се мошина ина се мошинае ду аверлок ака ман мегӯм ки як аверлока барам распашивалка биёрам барои ки распашивалка мадан дар корай ё 5 тага риштага лучше распашивалка охо баъди и распашивалка бо петли дар курай охо як галачи агар уқадар оборудование ма биёрем агар налог палог биёр мега ки иҷа точно ҷои цеха не ки то есть как бы намешава бе унорам налога миём мегӯ ва уқа мошина дори мегӯм бачо кунум ҳар як мошина функцияш чӣ иҷро мекунад например нами се мошина фақат барои либосои зимистона то есть ман либосои зимистонара например да ин духта наметавонам то есть да у дигариш да и дигариш духта наметавонам да иш духта наметавонам баъд унау аверлоки да у кунҷаи россия овардаем уно фақат барои хеле материалои ваз бинанд ки инаи аверлокора зуршон намераса баром қайнаи дута мошинара ҳамҷа овардам асосан худам 3 дона дорам то есть как бы ҳама хеле да как бы худам да чӣ гирифтам блинчи гирифтам самбуса ба фикри ман ҳамҷада уксус доштам агар хато накунам уксус буд ҳозир уксус мезанем бовар кунед ҳамира кардам хеле боли мени ҷон порядка шудагия чӣ хеле шудагия да зариматов тистай так что да комментария нависен хуб мекунам боли мени ҳама ҷон порядка шудагия инам ино тахтора гирифтан дар кор нам болода тахтайку ко дадама пурсам ко дар коршон боша как раз хон дар ремон рафтиса мумкин ки дар кор боша и тахтора ҳамора гирем барем иҷада ҳами просто ҳамиста ва ягон печеника ягон чӣ барои хурдани ҳами коргаро мемонам тамом ан коргаро мегӯянд ки апай мавза мегӯям меоем ҳами ҷои тура мебинем хиёл мекунем ки да ягон чием карҷа ягон дарини хонаем яки намегӯй ки ҳамиҷа цехай намегӯй ки ҳамиҷа бардакаи хеле мегӯям медуро я намуд дилат рӯшан мешава бовар кунед ки уже худам бе ҳами ҷои худам наметавонам ман агар як рӯз кор наём ко хеле мебарам чӣ хеле ки дар россия ман медавидам ис медавидам кӯдак не ки агар кор намерафтам уже тамом соф кардаиям так что нам хеле номерои и мардака устора мемонам зангш занен заказ кардани бошед марҳамат ба нархи арзон дастрас метавона карда то хунатон доставка карда мерасона
بعد خیلی نشد کارگر شما را уже گفتم باز як من میخرم کارم سر میکنم با شما ما خیرخش میکنم ما رید کرید که در ویدیوم خیرخش میکنم برایم همتون سر بلند باشین خانه آباد باشین یک دیگرتون احتیاط کنین در زندگی самое главное آدمگری میمونه همه چیز میروه پول میویه پول میروه یکی آدمگری میمونه خوبی میمونه نغزی میمونه گندگی را همه کرده میتونن یکی خوبی را هر کس دل گرده نداره بکنه و هر کس دل گرده نداره که یک کسی دیگر دستیاری یاردم کنه برای که امروز ما بسیار کامنتاری را خوندم هر یک گپای می نویسند آخه گفتم شما دل گرده می داشتین که می رفتین یک زنی بیچاره را یاردم میکردین یک دستیاری میکردین یک کمکش میکردین این قزنکا رو ما در نوارام نشون میدیم خیلی خواهش یاردم کردن داشته باشین نمره تلفنشون موندگی زنگ زنین апаҷон гӯй нагум хизмат дар кӯбша ай россия сум равоншон кунен чӣ ба датай комментариё ма менависен хтунагарини мегирин типаи хелиу хели мардакен ё занакен дили гурда дорен ченима барен бикунен надорен датай комментари шафшаф накунен як уда як чиз дигар мега шафшаф накун шафтолу бугӯ чем як аз дигар ҳарга гуфтан так что мебинем ама одамои дили гурда дора имрӯз пагам як навори дига мепартом номроя пашкара мемонам бениҳоят дар аҳволи безебай ва мебинем тон ка чанқа гурда дорен ва чанқа ҳами зани бечораро ёрдам мекунен ва ям соҳиби се фарзанда дар ҳолати бениҳоят безеб қарор дора ки дар ягон ҷоя кор намегиранд кӯдакош ҳафтош кати гишна мемонанд хай инами ситуатсияда ма мебинем ку ҳами одамое ки ҳами комментария менависанд ку бинем чанд кастон дили гурда дорен ки айкисатон сум буброрен ҳами бечораи занака ёрдам кунен боварӣ дорам ки на он қадар бисёртон дили гурда дорем барои кор не ки навистанда ҳозурен ҳастанд одамое ки мекунанд не ки ҳеҷ вақт намеган миннат намекунанд шумо нокарда ҳамун бечораи занакора миннат кардесен ки мемрен хитонпрен кор кунен туда суда хай надоранд шароит кор карданда ҳозир бесарма вайрон накунам уже мегум дига асабон вайрон мешавад дилам сих мезанам хай бо шумо хайрхуш мекунам ҳаматон дар хобои нағз ва ма кор мекунам сафеддай ҳозир бест салому алейкум ҳаматонда ҳозир нав материалое ки заказ кардаги ҳанӯз бояд амонро гирем где-то 15 метр обши дар корай ино 6 метр будан салому алейкум ки нодира хонумон як ходокай типа чи дар тоҷикистон хеле ҳозир чи заказ кардем ходоки начо заказ кардем в основном вай майдан да ҳозир иное ки ҳозир нодира заказ кардаги нама қаламқа калона мега гуфтум начора гуфтум калонша надидам намедонам гуфтум ки тоҷикой мечқала ҳамара чапавруста мекунанд ҳамара чи мекунанд ой хоштон хеле ҳозир меёрам ходока мехрем мезанем ирем варзо дамгирӣ мерем имрӯз якшанбе хеле пора кардам бурдум у одаме ки дар хона медузанд модам бурдум додум уже духтестанд агар чи хеле одами шавҳардор кӯдакдор хеле шароити надора ки мисол биёя иҷа кор кунам барои анқавоз дар хонарам додаистам духтарда ҳамон духтарое ки мисол профессионально медузанд уже мошини профессионалне доранд мошини немирангиное медоранд хеле духтарода ма бепроблем дода метавонам чиз все так что меёрам ходокушам мебинем теперь ходокои начои тоҷикистоно мехӯрем дар центр хӯрдагием хеле майда кан то есть по вкусу добавлять мекунам зурайда ба маза ҳозир ку нодираро бинем ҳар як дунаш ҳар як ходок 8 сум гуфт 9 сум гуфт точно намедонам ҳозир биёраком доставка кади бо чӣ мекардем бо мевардем мерасондиянад штам хеле шуморо имрӯз имна формама нишон диҳам хеле дай сюрка наметавонам хеле молчай кал так уже берумол наметавонам меонку сатра бастам хол кардам ки ранги какта қыртиқ ҷафо мекунам яки бенаинара искинем ба фикр медиҳам дидем бо хеле
خیلی روشن نشد اگه چی بگیریم چکنه بندیمش خیلی با روشن شد یا امیره بگیریم کنج باریم چکلی کنیم اینه گروش را اینجا درو آردیم پلیسوس هم اینجا درو آردیم نمیدونم چکلی کنم با فکر می اوگل دابونیمش Ića bio, ej, gdje bi mu otavarani šombute? Skačina. Как начуш? Обычный хот-дог какой, но... И ну, начала булочку, что он гигаран. Man вообще дигачи, ну разбьется. Я вот бодрым шачем, бодрым шабом, блин. Ничего себе, я вот попробовать к ним, блин, бачка, блин.